Hi guys, ako yung si Christmas ki church tala ibane. Happy Christmas. Merry Christmas. Ay dong sa yung dagi na makita ko ni buko ado hobe lak patuda nang drabado ay manung si mo kasi kay no tawri buko. Hay peti na makay am phazana din nam jaray ge. May tay man ja singi ay tare church ni po. Oi, bagi moy mayam photo ka na bo khoi su kitang kape juga halak na tawre je photographer oi lai re khoi thore e chatlaga mafam jam phaji hoi chatlaga thabak khara lai bo ko little bit job. Next time. Okay, thank you. Jam phaja ye ma pham je aseng bagide.
shopping tàu ba jang dori sina masa to na ba gine pambro koi ke youtuber se pamba male kita se aida ha jere program yam lagi shopping tàu na ba si trend sida koi shopping tàu do ini kochi trends. Kay mali anabel ge but nupi laidi do ya mala ba anabel ge id anabel ge but nupi anabel ido sinakanakan gathakan no tara mali ke naman shopping ka taw mi kay mo bom ngay nila is no kan di ba ada ba teo da ba si ma ta si bu na te si bu ma je koi che na te li li put ma la thola ni ba punam nam de ne nang se to kre pai lai de phang dre apam ba du phang dre apam ba phang dre tu na to pa ki atok pa mall da mu chen ki da ne atok pa ka atok pa shop da koi ma ba thoi yengo phaja dra swai ki decoration phaja ba du lo yengo Santa Claus mathan le re ren udiana ne na ko kai cha phai ani du nam ka ai di makha ke decoration uli ga da ani si dai ngai ram da chal lam me do ke ba ma nga su nei phone dai ina da lai har de ba Kita ni,